Pa abusia for me ma wajo Basic television and so da fofra o twede mpon basayi adom wode a che odofo ya che fa che enye ya say technical problem ye use machine to do bia na delay ene papa prophet transorodu so chia mu nyina ene delay as biti wontimi ama bete china ebo 8 ekopim 10 o'clock chia papa anko na obetro the mystery of word the mystery of life won nyame asema inta na obeda na di na wachiro na abie wani na abie wadwem me da wase we lay your bed say edu kwara say ya na TV bia eko off TV bia ko off TV bia dum ana FDF fo agi atum say eye program we ye nya so bi da because ye sua de ye kan intasem ye kira de enya ensehunu ye kan ye kira de ena me tia me ame maame so maame mama part na me shira o no hwe so me tia tono fitu aso no manyina abe me tia Dr. Amuzu Dr. the sponsor NJC me tia also the sponsor JC or transfer Dr. so ton poteden de aduro mo sponsor enya aduma ba ena so ya dia akonya ye be tia wo se masua de na me ma dumediafo gudam ye sia na be cancel go abra ice cream baby abra na why sweet o over me that's it so be bia boko de on say me run my birthday month mu okay starting anti mu ana me won pacho me chia me mama Patricia okay abna eno asa me ni ye ne na musumu bia be fine awo bone de o wa o to baby nka o to twenka we nka be o to twenka enti ye fa ne sa me chia obrempon juju me chia obia okay makilo Ofa ma ke na so ya se hia ompomu tiapo nyame ado me na otwi wu obi di ne de edie de me nyu obi endim na wo ka bia to wa na otwi de sibro nya odi ne bete wo eni na wo nyame because bro nya na akufu ado ne penfi edie ne di be bro nya because ye nya bia ne ni sa ko ti bro ya ko to ge no le di no no me so na ge mi ni bi no Ofa be nya dwa e bom pa ma me pe ba ku bia Ofa yen kasa we ni de na me say mi ni ge na Ofa the person na say na oni ge mi ni ge say mi ni ge and that's what ya dia akonya ye be cancel na na topic ada ho no ano ohye na e be buru wadwen na topic ni say uyo oware mu ana uyo oba wo ne be ma ahihya aware ana oba be ma be ye omo ade wo ne nati bibia si a o se okobo wa ofo amane sikase mo so okobo wa ofo amane be ma ne bu a o so okobo wa ofo amane ene ye be kan wasem because e dia aware mu nya pa bibia na oba bi twem no akobo no ma amane bibia na be bi twem no akobo papa amane ene ye be kan wasem abna Ofa eye se one ukrote na bibia akobo o papa no ma amane Ofa mpacho enye edi enti na enye oh awale no mpanyifo ne kan asem bi say aware ne kwan aware okay into the moment be ma ba be tua with dinsa wawale wadne wakotena ne fie no huni say wona ye wo maame ye wo papa okay enti nye bibia na wo be ma ne ebo wa na wasore na wafa bag na wo ka kire wo maame okay oye bibia na wo ka kire wo maame enti eno de enye say woni be ma tia ntokwa kra na wakoka kire wo maame say be ma na bo sa enye abran say awari so say bibia no o se ye do awari say wo ska famda fi onya asema fama be ma no Ofa I said you obi no obi twempana no o ka o ma sem bibra be third verse okay awalefo be ma betimi ampo oba bi oba bi betimi a kire be ma bi aduane a onu amani ni aduane a onu amani ni obetia be ma no one be ma ne nna but at the moment obeye saade na se be ma no so oba nba ka che na wo pon se bia yen fa ne se meni obi ti nipa ne sole ebula na obume na ma obume a na ma o ka kire me maame ebia efutu maame de maame no ebia na me peni pa no okay enti bia ma mbeka se ja na do no kwa ne be ma o wiase okay at the moment no metie maame ase ba within me no ebia na me peni pa no okay enti mekwa anase makoton na ma mabusia okay mi kunu we de sa na oti o akohoma kura wonyi bi okay
the next moment no bibia si fie woni usa wo kunu na na ekọ enti bobi wo ho no ma ye mfa ma aha enti nye bibia na wo so ko ka kire wo busia fo ehun hia okay ma se ono oyire bibia no ko bo o papa ma ne unse mpenifo kan se abebubu o se opinion ase de obehunu sa akwara gina ho a ohun enti me to me no me feel say o relationship na o ware na say like oba family nim be man family nim na say issue bi ba it's best say obekọ family nim no a kan say oh oba ba no oyese ana oba be ma no oye mi say mo friend na mo ne nkasa enye say me pese me jar pese me 1990 mo friend mo ne nkasa ana mo friend me nyina yen tenase yen kasa na solve issue no na yen moving ko yen to me no me feel say eye okay but you ono oba te na say oba no no kamewa oba ko oba papa na o so papa ma no me be ko ni oba na busian for ho no se ni mama ana ne papa me friend at o baba no enye se me dono ba enyama say no oye me makasa ontie ebia wo yo penyin wo bibia wo betimi aboatu ni nadwema obeka say oh dia waka no mate mesesa senia minimi kunu ne te ana sania ma no obejai okay sa enti ma se oyire ono da ne se wo ma na ni ya ne se orukoto na busuafo ni bisa se ntina ma oba na ni ya eho na se okoto obapa ni me ho na obapa be kire se me sha se me kan se wo akwara se o gina ho dia wo no penyin tira ho a ohun eho na papa no so wo edro bi a ono ma obe kire o boy edro bi wo ho koto edo we na ye ohun se se wa share blue film bi te for friend blue film so wa share blue film o ka say o blue film wo ko share o mu ye style we wo mu na enene nkoye so that way no o cheo how a obetimi ne ba no alivia obetimi satisfy no in bed okay abra unu kuti da bia o wasoma dane asoro dom wo de be se on da bia o bo ade bia on necessity bia no wo bo oh opa me nkasa me de be se me ho but before say me imagine say me can show bi no mahu say edru ba bia me akasa me ntimi handle okay ba anya say bia one day bi so oba de wanu ye katekate ade bia obedi asumbo eze bia mfonso ne free me okay free me dia me ye de ko chetirim tire obi okay but say be ma ni sua okay obe try say ba ko ne be kasa mienu ne be kasa miensa ne be kasa de to so nine na ha ahokora mfa nkoto obi anim ja no obe ja no ai there sa word Bible so dia akabo mi ko there be Bible no kan aye no krampo no kro ja na yere Bible no ja na Bible no wa tie wa ne ma me say what say o so da wu go school o so da wu di nyankopon achi yesu kura bai no go school kuma say guess ti Bible krampo ja na yele quotation na me refi kam ko ti chire o abena nti unu kote ukuru no o bibia mo omwo na wa na wo bre awari yesu ntimi nyai nti so say yes all beto na busuafo ni ne papa no ma no mo tunu no wa pe bre ofa wo na wo ne net na wo ne ne ba o ne ne bobla watimi ne na kasa wantimi ansesa na o ma me na o kan che o ma me se nyo net ase o say yi kuntu twa ni ntia say entete na ma me dinde ma no e na ama wanyini ayesa okay enti hu hia sa o sa de koto ma me nani because ma me no nim ne ba na o ne net ho no enti dey ntina me na me sa me kan cho say na oba netie okay ofa what ma say aha nti me hu hia sa me ko kan cho ma sa me tina wona me ya me hu say mo ame a me ni ubeja na me kom baby abna se ja na ya yo de be ka wa de wona na wo ma mu ma ko endi me mfa ho me mu ma ko me hu obi a wa wo nwotwe oni ni kunu jaiye ekonya obi be ma wo nwo da bi wo ho wo ho ene ba ni ti o be wo ho ene aba no ma o we wo ho de wo ba no wo be ya wo ho de wo be ya wo ho etimi de sa adwen de wo mtinim pa oh meja wo ntem kura metna se na oh da bi meja wo fa Mike wo share oba na wo nwoto obe wa oh yeah why not oh 8 why not
Say oba say say me ni gine ho a why not? Abranti a wasi so a obobra. Oh, ofa say. Oba na wo ma ko. Wo bushan fo kra mpene. Oh, say na me che say me ni gi oba say oba na me ko ware. Na enye ne mba na wawo no. De so ware so ne mani nyina ba. Ba oba na me ko ware enye ne mba no. Na be fa kwa no wawo mi ensa kra me nwale. Enai me nwale, mienu me nwale, ba ko me nwale. O pe be ma wo da. Pe de onwo da me de enwotwen. Na me de aba no ahye na ma me. Amo fire. Kama. Amo fire. Onwo da. Na me de enwotwen ablo. Wo ahye mo ame kama. O de wawo. Ai, ngotwe. Wawo woche. Woche. Bet be ma me wawo de. Pe no wawo. Ofa so bitimi gi obi ba. Obi ne mba etina ni fear sure mo te say ono ane de any ma minute na yen can say me sincerity oba wo mo we abranti a wasi so obobra ho asin room nti wo ko wara oba na betimi oba no aba wo dem enem kora ni nyina betina ho obi so fo betia say oba abranti a wo firi ukrom na vrungu kebi din kwanta no apaka aba nkran be bobra na wo tin nkran sin room house now go for oba na wo nwotwe wo de ne anyesa oba ne nkran to ba bi o wo de nkran ni na ba ofie ofa ai ndi anu ohye anu ohye nti o wa eno de kanda be ma so be ma wo me de be ma wo ba akokora me se me nwale o ma me fa me de emla na so ma be ma so ye oye guy na ho otin oye guy da bi oye adu me ha me mpe me mpe da bi me mpe wo de ma me mumu na me fa me de emla okay na so mo ma me hwe na wo wa ye de ma no wo bi onko sam sana di timo de pa David o I tell you I suggest to you happy na wo share we lay your bed the bro quarter be about 10 o'clock to 11:30 and Friday about 10 to 11:30 ni sraw also you be a phone call na also watch the wa me pa cho oh yi mobile money na wo no me pa cho papa prophet was for you the minister or two amount for actually ministry of the word no now support kakra bia benya bia o de fa number no so abetima support na aboa no na onya ho de no watimi akyere wo intesema asie e o bible mu what you say asie o bible mu o da na di e dia kyere obetima aboa 300 series e ko pem 20,000 kakra bia benya bia afro number na e di na be ba na run for the drew eno na e be ba why send kakra na support papa ministry ba bia be bia no papa e be da was o do be kan WhatsApp group no na oboa empaibo and asema ye kan say yes awarefo mo tene bibia we oba de ko ne maamo ne be wan so ko ne papa eye na eboa ware na ye bobu ma ya tie si ba bia me busha ma che okofo ba no wo twe a eye se oni oba no e betra ma che ye afi me kan say o ti akra se ko edem ne se oba no ma wo twe se room o de ba beto o se anu o se ye gu so abna de o se eye ono de oba be ma wa wo mi no onpro wa wo ba ko onpro beto no awo mo twe dia o be so ani kuku ni kaka nyina de be wo o de wa ko sa wo o kwa ni ayi usu o ma baba na wa sa wo tete de no abna na ye digum sa ye digum abna yemra topic ni so me se sadi edi o se edi awon fo nya pa bibia na oba na ko ma mo because o kwa awon de no ne ma me ne papa m ka se oba unya sika fa bra fie unya ka fa e ka bra ma no eti bibia na ko me unya sika o sebu ne ma me aye ne bank ana bibia ko bo ma me ma ne edi awon fo nya me de o fa me nye ntinu me hu ni se hu hia fa so bia nzu ni so ana me ka se just a drew and pempenso bi a wo oba no se wo hu se ma ye feda ene edu to obi anima de nipa no kasete ya wukunu kurampa won fa ho e fa ne sa asemasi wakoka akire obi nipa ne te wonum nipa no ka kire na ene wukunu so ye sa so ye fo papa wadi na tem ade e be kina wo sa ne nipa no uni wukunu ne ete wonum na nipa ne ba wadi wukunu atem omuni biom that time wo hu ensema e wo mawale enim
enti ehu hia say wukuna ya ade anasa wo yira ya ade na wa sole mema kra de omunye say ma na ya na ye pesa ade ana mema ni bi yesa mema ni bi yesa bema na wo yira ya wade na wa sole akoka kire wo ma ebisi pa wo kan kire wa me so onye ode so o metufu obetu afo wo ba no fo hwe na wo ntimi antu ade fo wo ba na wo ne net wo ntimi handle no ma me na me handle no ma no okay Abraham Mamusa question unu kuti mabubu dua kakra fie kakra bi de bia be ma na ma na busu afo so na fie otwa alfa enkasa mani enkasa kura mo me se me nyame madom na me wale okay na me kunu ye wo ho wo ma me wa ba ho kura wa che kura 2 days wonim no bedi na awotwe won na so na de bag si jansin ya ofiri baaye no bag ni si wono wo be pede oba be pede okay ebia me ka sei meni me kunu ebia meni me kunu se ho no ma wie bi ofili se ye gi ye ni ye gi ye ho bi on na wa ye osi akwan na wusi ho no ebia me so wa winim eja me de kakra agege ho me kwagege ho sisi na akotia na me ka de ba hase da bi obi a be man so ne ma me na bre share there be say me nka say ofa me nka say me ma na nhwe wo me nka say ma na nhwe wo o se fie ho no eso na wo nko awa apartment dia ba say ye nyina ye aha eno de 3 bedroom self contained na te say me no na be use munya no use ho oh there be eno de aha ofa there be me mpene kula be man so ma nya bre no ene ma wo ma me ntena edan nim na ko han edan na me ne wo ntena oh Mark, you be possible. Some empamo no, me pamo ma me be ka say, be ma ye Japan me empamo no. Entu de mama me na wa bla wo no. Entina wo fie ho no. Ne ko han dan na me ne won. Okay. O ma no nkota. Entina wo fie na wo se wasi no. Mark, o ma me ono ye to o ma me aba won se. O ye se o ma me furu fie onko. Go fie e ono mi enu. Eno wo ni be je ho sa. Oh, David me ninje ho. Na be le. Me ma me a wa hwe me fitimi kware brem. Be seen there. Okay. Or West Rami, every day be 1 week do in China. Okay. Now me 2 now. No. Oh, I say class in the family. So better now in China. And I will better better be in Yaman. Say until me fix it Daniel or a crowd honor. So better now in China. Now the class yet me high diamond. Or better now in China. And I'm attention now, criminal person better. Never or send about one plan. Na wa blend ho na wo ti wakura ase atena wakura ase wo dan ya bubu anya na ase aha bi wo ha by force so person better na kuru kurom na wo pe o ba so nyo nko na ba o side obi aka o ni nua na ti mama ka ti ba na better na ene dan no kran kan ngulem we pam wo hwe gan so ya hardin chenchire nche fu ni bia isi na owura kitchen wo owura kitchen wa ko easy o ko se aduane o ba wo di no ase ni abala de be manim kura facial express o ma o ngula ho abena won say your sister bema oba o ware bema o ware na busia o ware bema yes ma wale wo busia de ma wale enti na make say eni de bia me de bema no enti wo de ne metena fie ho na bema no ko ne ko han dan ma me eni hotel kura mpa me mo age ko pem so obaye o ma me akura ase dan na ma no na bema nso no ma na wa bela wo ba ho a fine watete no tutobi di e na ade ama no okay bra na wo abla oba no ho ene ya meme na oba no wo nim bra me so me bla no ho eno kura de chen wo de no because so de na ye aduane ne asoma okay ene bia be ka so na school na ahwe no me so edure nu me na ni gia me manage no enti meme de na e do so kura chen wo de na wo so abla no o do so wada wo yefunu mu boso me nkono na wa wo no wa bele watete ntese no de no doubt tinti na me sifio me mo ana na bet na wo no okay ba sa wo be sese wa bele no ho na bla ma bele me be hwe ni samre kura na eden no sa bele no wa wale wo no e ho na eden no okay ofa e ho na eden okay my offer wa wale o yire yo o yire no to wa bo so yire no ma me ba ni nwa no me ma me na ki amane a wo se amuti akura so mo bra o so o de ba no be sound ene o bo mo da so eche me ho what are your asem na bo what are your oh now me sister best yeah no best see the offer no there major mobile with conditions ada na eche me ho when na me che say o so kuta ma me nsa nti o me da ho
When I make say me omo by conditions be say me momo baby metimi atena me ho maybe a month because also be pay be bobro be pay and I make no enti within that 1 month no me sure say me pay ejuma amomo no ejuma be pa amomo no like omenya we efimu e won kran ha obenya ejuma sa anya dan mo wo yele di na nwia mo ba no obe ha dan amo me kura de me no me so wo ma me kura de be fa mo no na wo dia ba na pa ma me dia say wo so ube ko fie wo ah me ko me fie na na ma me amo ni pa say ma me bestra me every 2 days wo me fie na wo mpene dia wo nya wo so ube ko fie wo ma me wo no that time na duane ano ono ama no enkuruma nkwan wo ye ni say yoro bi time wa ba me ma yellow curly rice ni curry rice ni vegetable rice udi you know say yes me didi okay edrenu me so sa masamu wani age matena wo so okay wo se wo pam me na me nko ye ne ma me na no me angwamu any jollof rice nyina ma the same vitamin angwamu no jollof rice okay but jollof bi ni angwamu bi o ha wunya no ma me ho jesa wo yere okay afa wati ase jesa wo yere a wo na ti okay enti ni sam onza wo de wo yere ni na nwia mo ba de condition what am mo so mamu musa strange question we wasi aba ono we ukuna tan awo wasi aba se ko wale ko aba de kan ko wale ko problem come aba kan because o mini problem but also na o ma be ma no nya enya tri bibia o ma me agudie na mkukuma be ma oh means to kwan se me nware ba wo ware a se oba no metena fie ho wo wase ne de onim se bibia eye ne ba no e na enya asa into wale oba no de be ba metena fie be efie wa e bi ete no medical akuma me no ba ase no wona medical aku no okay medical akuma ase ni wia na maku be ma na me na oba na tena fie ho wo kumbe ma me kuma ase kumbe ma na me na oba na tena fie oba de on ne tra so oba so tena enti na oba enti tena ho se yete ho ye kumbe ma no enti ye mienu ne yete ho dum ti yete ho abra o utwa kuma unu mu ana opa me kokukuru ma me agudie ma fa ma me nwia be ma me de abre be ma me na wote ya eni yete me nya wo ukowale me nkase me nwale ena me kase me ja o se wale a o kasa o pata me ye bisika okay what I say me magudie na me dia ma no waye yi den ya se scan ma na be yi bia hwe oba no into the best na me ye ne se ma ase na wo ye chenchirenche wo mu no wo na medical yaku no okay me bia na maku be ma na me na oba na tena fie abena wase unya nku no but wase no bibia so na ni because o se o man ba me wo ka yem ko tare nti wo obekọ obefi ne ba ne fie ne ba ne bra wa be se ne no an so de magudie ama me o be ma na de ma na ba ka tere wase me ka che be ma no se ne o ma me nim de wo ye ntem be ma so commission wo dem se nya abotre mi nya abotre ene mi nya abotre de yi da so be pa mo ma me afirifie o o na me pati o be on pa mo ma me na me ai because o pe peace of mind ai on pa mo ma me o sika na ama na esa on pa mo ma me o de so pa mo no ko na kura ase wo no na se wo ho no na opihia ne ba na on friend ma ne nko o mko kon ma sem okay because mi nim se ma me ne ba ne kwotena ba bi kasa be man betimi abe manim se ma me se ni me ko wale obi o timi nka okay ti se ma me ni wo fie ho bidia o ha me nti ko kura ase na me ntara mba bi sa ai Mike oba no wo awo ni fi awo ni ma me se wo ni oba na anwo oba ji me ba na fi but oba nso na bibia kuta ena like sika ni bibia ya oba no wo dia wo ye ase no lie to ba ni to Matias oba situation ni se oba no onwo ana me wo ba na ya krawa oba ni so ya krawa ana o se no matter the for pe ana oba na ma me se yo nti no obese ojo oba ni fu say like say idea nyama bebre assistant nyama assistant oba ma wa so o cotton story cry your ways are a bit me action sperms
Edi ama oba na mananya. So the man walo sa anya dey. So ana tata na minim. Ode sabe wo. Ode sabe wo ha. Then ode nanu be ejuma no. Ye wo bi ho mo awali bisa ho. Ode nanu be bo ejuma no sa. What do I want? Ode nanu be bo ejuma sa. Unsa ne pa abna kwati buye pa ebi ni Ghana. Dabi. Because na dru be No, say ade do be bri. Na ebi na America no. Sa. Enwu is so Dabi. Oh. Dabi chemuye. E shoot two blanks. Enwu be che de ewu. Wo say. Ewura mu 2 minutes na ajojo. Nti no say ewu ano. Emi stress o. E dey be stress. Masa. Ade a woda so a we fi wiase ne ma nyina. E dey stress. Na stress ti ma sa o. Oh, offer. Stress bag. On say Mike Kule ka bi. E dey stress. Stress bag. What sound was stress? Mike, what did you say? 35 years. 35. Yes. What would that? What sound was stress? What would that? Me my ends. David, stress me my was 6 but me stress be an na me so say. Stress akura so na boba di koko. Akura be di school fees. O akura pampers besa. O akura se o papa ni o. O papa. Eh me nko a. Oba na we busa me ni bi oba em dey. Akura no kata kwa so ni bi. Na me ni bi aba em dey. Ofa. Tie. Ebi ade me ma famu no. Me de be wo no. Ebi me na me ka se me pese oba famu sa. Ba se me ka se me wa famu sa ade ne kokora de ne be cha me de. Ayo ka ko fe boy abele o. Me ma wo asem no. Ma me every time me be jimani no. Me se me ba si wo pese ka me nya bia ma ni nti. Stress. Okay. Ho de me jimani mi wi a stress na be ba e mla. Okay. Mark. Nti o be re. Say only share quotation twema na ado. O si bi ebi ni o. Oh, me stay there me oh they will me say stress. What's out? Me say stress ne. Offer. Me say stress. Adona ka hu bi za. Me say stress ma bibi say ya. Ono ba na ma o kotenyu to no yi. Ono kro ye tietia. Na kwa bla pre demo. Stress bang. Mark, da uba o. Oh, breakfast man wa ni o se over. Hey, school fees. Abna okay, abna. O se se be man no. Now our fast stress ne bia ya oda na. Me ana. O me stress dem ko fa no. Me. As one year experience. Okay. Sex ya adwin. You. Adwin the control hormones no. Na what you say? Me. Na me kwa dem tisi wo something ka say. Ti me see power ni so no. Ade stress. O what na ugura be so. Be power ni so o kra bo ni so be bidi. Abra o se sex ya adwin o. Edi ya adwin ti kote bia antunu venu esole a kote na sole ti adwin no because me pressure bia ama me so. No ma me pressure o pressure na be ko. O fe me mu bia me fa ko. And once I will drive it. Oh, drive, you see, I was sending a man. As I said, because I'm mobile money, message, no, but networking. Let me be more fun. Funny, they all funny. Pressure, Nana do reading would you have Oba blocking? Oba. Hey, I was here, maybe a phone line, and never quite me partners in your wake up so be our questions. And then, but what so be a question, Sana, you had the sex education number, Emma Kwan, and some more can Mark say, over permanent abbey. Oh, me permanent. You have also also poison of Kuku, Obano, Mamma, and nephew, Mamma Kwan, Busa question. Yes, so yesterday, also watching what I say. I did say, be a watching crowd, wolf, you know, a switch, a conyana, my Conyana, yeah, Cassan, yeah, when I had this year. Say oba onu krote asem si ya tire no akwa o ma no maami wo se bra mai o ti me na o me da si ya na nu otu bema asem si ya no akwa maami wo se ayi adoa me se oni ma bia no kwa oni mpa kura ase saa de no eji awolfo be bia nya abra announce o ti bi da onya mubi onya favor Sadia edi awalemu nya because matrasi mu awalefo bia de bia na esinkonya
ni ye come myself ubekom na oba na kobo charge bia na ukwa de bia yesi nkonya wo kuma akoma okoba amane se ni kunu ni na okoba amane se ni kunu da ta ma so onye chicken pia okoba amane be ma so se oba no etimi mpra okoba amane se oba no esisi dem okoba amane sa de na ena me edu ko bo amane ne be ma na wasora akoba ntu timi mpeda sa se be ma na yakwadufo oba na yakwadufo oba be na yakwadufo oba yakwadufo a ofa oba wo yakwadufo no wada honom na wo be ma no apaplaye na wo pla a bed ni wada so okay so de paplaye pra na nchen se ya on na ho se pla okay next time no be hu se ma anya mi kunu be so de aye oni obawi nshiada eni bi ode be show crap onu crap obe show ma pra me de jai de wo mi tirim pa o obe show ma we pra me de wa wa de pa se